Hey yo, you are tuning into Folks Slam, jom kita sembang. We back dengan topik panas. No chill, memang kami ganas. Always hustle, tak ada malas. Kita family, gather all the troops. Rossies all kita salute. Keep it real, adil macam Ali. Commoners jom dengan podcast api. Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan Ego On Folks Podcast. Yes sir. Dan kita bersama dengan penaja kita Wan and Zal di dalam studio. Apa khabar Wan and Zal? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Orang baru balik Bali. Of course lah. Retreat apa Yes sir. Macam kita kalau dah retreat balik mesti fresh. Yes sir, of course. Tapi nampak Wan macam lemah je Wan Dah malam lah. Oh, dah malam lemah. Tidur siang. Kenapa Zal? Aku kat sana pun aku tidur siang. Kau serius Oh, dah lain Wan Pukul berapa? Tidur siang. Pukul 11 lebih 12 aku dah lipat. Tak payah ajak Ton. Alamak. Adakah fakta umur ke macam mana ni? Fakta umur. Fakta umur. Beli bir lah. Bintang-bintang. Bintang. Kau dah melajak tau suruh orang minum bia. Relax lah Cap. Kat Bali. Iya. Ali pun dah lama tak pergi Bali Ali Dah lama. Ada rindu ke macam mana? Rindu tu memang ada. Tapi aku rasa it's time for me to explore to another country. Of course lah sir. Yeah, Yes, because kadang-kadang kau pergi setiap macam every year kau pergi the same country kan. Jadi macam Dah kenal dah kenal. Habis tu unless maafkan saya. Jangan main-main. Unless kalau kau rasa macam okay ada satu tempat kau belum pergi atau bagaimana, then it's okay lah to come back to Bali. But why Bandung, Lee? Tadi kau cakap nak pergi Bandung. Oh ya. Bandung aku rasa it's time for me to explore something new which aku rasa kat sana pun ada certain things where aku interested in. Dalam segi business ataupun apa. Kadang-kadang benda ni kita nak kena explore. Ya, itu yang aku jawapan lah. Betul lah. Tanya Acap tak guna, dia tak suka. Of course. Semua tak best. Semua tak best. Semua tak lah. macet. Turki best. Turki Kita tengok negeri lah kan. Aku nak paksa juga pergi Bali lah. Kita dah lama kok kita berlima tak pergi retreat sama-sama. Kan. Ya, the last one Last apa KL kita buat lah. KL lah. KL. Wah, tu dah berapa tahun sial. Ya. Aku rasa 3 years back. Itu Three Wan masih years, gemuk tu. Itu gambar dia. Aku bilang Aidil kau jangan tunjukkan siapa-siapa. Dia tolong dia. Aku tahu. Aku pasal dia ada video dia. Boleh nampak kau punya yalah. Tapi like I Kembang say, dia. aku really proud of Wan Of dengan course, apa yang kita dah nampak dia punya transformation dia. Transformer. Dengan dalam segi dia punya stamina dan sebagainya. Pasal kadang-kadang kita nampak dia main bola kan. Aku pun terkejut. Oh, syulah Wan umur dah Amaze. Umur dah 50 lebih tapi dia punya lari dah macam umur orang yang dah 20 lebih. Cristiano lah kira. Cristiano. Oh dahsyat. World Cup prediction lah. Aku Spain. Spain. Okay. Yes. Zal bagaimana? Argentina. Argentina. Kang Aguero. Aku tadi kau cakap ke Holland. Mana boleh sama. Argentina. Kau nampak Aku cakap kau Portugal. Tak, aku cakap Portugal probably boleh menang. Okay. Based on analytics lah. Okay. Ideal bagaimana Ideal? Portugal. Ronaldo lah. Tak habis. Ronaldo. Pasal Portugal betul-betul memang this time round aku rasa diorang memang kuat gila. Okay. Kalau kau tengok diorang punya line up memang solid Balance lah. lah. Daripada defense all the way sampai attack dia memang gila babi lah. Pasal aku dah study ni benda ni semua. Ali. Aku Mata layu tu. Aku pergi balik Bali Bali. Bali tak masuk. Ya, maafkan saya. Brazil lah. Aku tetap Brazil lah. Asal pasal dia punya chicks ke apa? Mostly lah. Mostly pasal tu lah. Dengan dia punya goyangannya. Macam sial. Cara diorang timbang bola. Ya. Itu. There's a lot of things that yang terjadi kat Bali. Bali lagi. Brazil lah. Ya. Tapi tiket dia mahal nak tengok World Cup. Of course, thousands. Really, Beribu sial. Thousands of dollars. Aku dah nampak kat mana tak like dia punya price punya chart ni. Kiwak mahal lah Mahal lah. sial. It's going to be aku rasa mahal gila punya. Ya. Tapi cuma pasal dia dekat US kan. So timing dia Dari sikit. leceh sikit lah. Ada pukul 11 lah.
Pagi malam 8 pagi ada. Pukul 8 pagi 11. Aku ingat yang kita pernah, tak salah aku pernah cakap kat Aidil, ni satu hari why not common folks nanti kalau World Cup kat US kita pergi kita tengok. Dah jadi saya tak dapat pergi. Tapi dia combine kan, dia bukan US saja kan. Mexico Yes. semua kan. Mexico and yalah, Canada. Another side of US also lah. Yes, North America. But the ticket is like, I mean the ticket is like expensive. Macam mana orang the common people lagi beli? Afford, It's nak normal afford. actually. Serious Every World Cup tiket dah akan mahal gila. Before this World Cup kan, previous World Cup kat mana? Previous was at Qatar. What happened to Qatar? What happened? Stadium dah tak ada, semua dah tak pakai apa? Sekejap Yes. aja for that Oh, particular serious World Cup. Yes. Habis naikkan BTO lah. So they demolish No, dia biarkan gitu. Aduh. Serious Serious. Rabak sah. I think ada one or two stadium also dia orang pakai container to make a stadium. Kira wasted lah. Wasted ah. Pasal bila time Qatar yang World Cup tu diorang lagi everybody viral apa pasal diorang macam slavery. Macam Burberry. Ya, slavery. Untuk buat the stadium laju-laju. Faham. Lepas tu dah habis World Cup dah habis. Itu pun sama juga pasal that particular World Cup Qatar pun kena few of the organisations kena ban ataupun kena charge because of the bribery because they vote for Qatar. Bayar duit untuk vote for Qatar. FIFA Yes, Ada the FIFA skandal the isu representative lah, the scandal lah. Tapi kalau dalam segi kat TikTok tu, social media, kalau kau nampak satu stadium ni, diorang buat macam bukan permanentnya stadium tau. Kau tahu, kau boleh nampak kat luar, Pakai berkabut. bukan kabut tau dia. Okay. Diorang Straw. pakai, kau tahu yang besi staging. Oh. Untuk naikkan stadium. Tapi Itu it's macam not, jalan besar punya lah. but it's not in America lah. I believe it's in Qatar because Qatar one or two stadium dia pakai container. Oh really Yes. Oh Just- tapi just ini last yang apa aku nampak yang baru-baru ni diorang ada viral pasal ni stadium pakai staging. Dangerous je. Habis tu diorang pegang-pegang tu besi. Ni whether apa safe ke tak Zani? Kena orang entah-entah kaki. Ya. Sampai tahap gitu takut roboh ke apa. Robo dah licin. Dah licin macam. Faizal kalau pak bola mesti dia diam Ya. Kau takut Takut members kau Luar punya football lagi. Jangan Singapore. Ayo. Takut members kau. Banyak members football. But then again, how's Bali? Korang pergi retreat kat Teruskan. Bali. You know, what do you learn from there? You know? Tengok senyum semua lebar je. To learn, nothing to learn there Ali. What to learn? Yalah, mana lah kau tahu. Okay, what you all do lah Bali lah. What you all do. Mabuk. Aku kau nak tangkap Basically kita first night kita dah burn. Then kita lepas tu tidur sekejap. Pagi kita pergi Mount Batu, tengok yang sunrise tu. Then after that straight away kita pergi makan. Dan kita pergi river rafting. River rafting tu dah pancit, dah balik, dah penat. Petang tu kita lepak, pergi makan semua. Then tidur. Besok kita bangun lambat. Dan lepas tu kita pergi jalan je kan So initially the next day tu kita plan nak pergi ATV. do some ATV apa semua. Aku rasa pasal dah penat sangat, semua decided to just lepak je. So the last 2 days kita basically just lepak je. Lepak pergi shopping jalan-jalan. Oh itu je lah. Tapi shopping pun tak banyak sangat pun. Tak beli ada mall. Aku tukar Ada. Ada lah. Satu, Ada satu mall. Aku tukar 600 Sing. Aku belanja 300 saja. No, nothing much for you to buy lah. Nothing much to buy lah. Even in fact, aku have a problem of looking for food lah, halal food, especially halal food. Oh, yalah. Ali kau beli halal food kat mana selalu? Aku mostly kadang-kadang aku tengok mana benda yang Bedal. halal aku bedal lah. Of course lah, halal lah. Especially bila time kau order Grab, malam-malam kau rasa macam lapar ke apa. Kau tengok makanan apa yang really kau rasa okay ni mesti halal punya. Then kau go for it lah. Indomie sudah Indomie Ayam kau geprek. simple je makan. Ayam geprek. Betul. Kita pergi tu satu kedai tu Thailand. Dia jual sekali, lepas tu ada jual benda Thailand, Thai food So tanya dia, this one halal or not? This one got sell pork, but if you don't want, we can make it halal. We take out the pork. Oh, senang aja dia cakap. Yalah. Bali Easy going punya. So siapa yang tak cerewet, okay aku rasa boleh bedal lah. Tapi dalam 4 hari 3 malam tu kat sana, ada tak nampak Singaporean kat sana? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mesti ramai apa? Tak ada. Tak ada. Tak. Not Tak ada. Indonesian je. Oh, mostly kalau kat Changi Airport bila kau nak flight tu ada tak macam Wan Enzal. Tak ada. Pasal kita bukan macam Ali. Kita Ali
nak masuk. betul Syah. Betul. Betul Pasal kat airport aku nampak Ali macam Ali. Oh, sure. Kira korang gini, korang dah biasa cium buntut aku. Siau. So, bawa saya muntah. Cium buntut. Aduh. Tapi macam mana dengan bisnes pula? Business especially How is it, man? Time ada korang pergi Bali dia ada tak call ke message daripada client? Masih ada jugalah. We still communicate through WhatsApp ataupun appointments fixed by Hidayah. Tapi that certain 4 days kan we block, kita dah inform Hidayah to block our appointments for 4 days lah. But dia punya aftermath kan, Thursday kita sampai Singapore, Friday, Saturday, Sunday we all out balik. Wow, nice. Rabak Saturday, Sunday. Sebab apa yang kita outstanding punya appointments we have to bring forward to Saturday and Sunday. So we finish up sampai sekarang juga yang bilin-bilin tu kita try to finish up by Alhamdulillah. Itulah Wan and Zal kita dah tahu tau diorang punya bekerja keras macam mana. But aku nak shout out to my friend, one of aku punya friend, Hidir. Hidir. Dia bukan Tuan Kidir, Okay. tapi Hidir for menggunakan Wan and Zal punya khidmat lah. Alhamdulillah aku Beli really, rumah apa tu? soalannya beli rumah apa tu? Kat mana? What Tak share pun. Masih tengah proses nak menjual rumah dia lah. Alhamdulillah. Kita belum ambil gambar lagi. Soon nanti kita ambil gambar dan kita start to market lah. Nice. Kalau ide mesti kan. Kalau ide kan aku rasa banglo kan. Ada jalan. Mana Hidir? Tuan Hidir ke Hidir? Hidir. Tuan ide dah lain. Okay. Ada lagi banyak tak daripada common folks yang contact you all? Ramai juga. Yes, especially first time buyers. Aku rasa they start to nowadays we can see like buyers dah start to shift from buying BTO and sales balance flat, they go to resale. So yeah, a few months back terdapat also we have banyak juga yang nak menjual juga. So ada yang kita pergi jumpa juga mana yang bukan kata tak boleh jual, tetapi dia punya sales proceed diorang tak banyak. And then like to us like macam no point untuk kau menjual. Like macam satu example tu, dia nak 3 bilik nak pergi 3 bilik yang kat Jung East Kau Mana? Isu nak salah aku. Buat apa tu? Lah. Dia 3 bilik. So dia 3 bilik, dan dia nak pergi jual balik, nak pergi 3 bilik, tetapi dia still nak kena ambil loan semua. So we advise not advisable to sell. So they proceed to stay lah. We have quite a unique scenarios yang we attend cases lah. Macam semalam kita ada satu case practically dia daripada 5 bilik just because kesiannya dan your husband got retrenched, then after got retrenched unable to find a job for 2 years. So lama satu. They already committed the house for 5 years for 5 room flats, and the monthly is that much $1,000 over. Okay. So they ask our opinion whether it's good for them to downgrade to 4 room flats. Unfortunately, they want to utilize 2 of the HDB loan lah. Okay. So every Singaporeans are only entitled to subsidized HDB loan. Kalau the third one, you have to make an appeal. Tapi once we know them, we ask about their scenarios, and we foresee that because they have extended family, maksudnya dia ada anak 4 dengan mak bapak. So I think we can Faizal already make an appeal to HDB lah. Nice. Required for the third HDB loan. Sebab diorang daripada 5 bilik, diorang willing to go down to 3 room flats or 4 room flats. So that they can minimize their monthly installment based on their wife, because yang bekerja sekarang is the wife itself. Okay. InsyaAllah. Okay, so that's why kita mengalu-alukan especially for the young couples kalau tak macam tak boleh nak tunggu lama, especially for BTO. Korang boleh just call Wan and Zal, korang boleh ask for resale lah kan. Betul lah ni. Mak tu tak nak duduk dengan in-laws tak selesa ke apa kan. Pasal nak tunggu BTO memang makan at least 4 tahun 4-5 years. Yes. At the same time kau nak kena be transparent lah. Of course. Itu the best kena thing. jujur lah. Yes. Gaji berapa, Memang rumah mahal, tapi kita korang pun tak tahu whether dengan gaji korang cukup untuk beli rumah resale ke apa ke. Nak tahu kena call lah. That's right. Dan pada siapa yang macam ada masalah HIV, that time pun kita ada encounter satu seller tu. Apa Zal? Kita calculatekan dia punya gaji dia, income dia is cukup untuk dapat this kind of loan. Okay. Tetapi bila dia apply HFE, dia punya loan dapat sikit. Okay. And it's a lot tau.
So don't feel frustrated. Don't cakap like macam apa lah aku tak boleh beli this kind of. So dia actually consult another agent. So another agent tu cakap dengan dia go appeal to MP. MP boleh buat apa? MP tak boleh buat apa-apa pun. So kita just to find out, kita tengok dengan kawan tengok something is not right. So dia punya HIV dia, kita tanya siapa buatkan. Dia cakap dia buat sendiri. Tu kita cakap dengan dia, okay, tak apa, on the spot juga kita cancel tu HIV, we do a new one for him. Okay. Lagi berapa hari dia punya HIV keluar, dia betul betul dapat more than 100,000 higher. Wow. Because dia ada kesalahan yang dia buat, which dia tak tahu. Yelah. So siapa yang tak sure dalam buat HIV, tak kisahlah. Kalau kau have the plan to sell, call us up, nanti kita buatkan financial calculation. At the same time, we do the HIV for you. Ada agent, ada seller sampai cakap, you buatkan sekali di HIV pasal to them is like macam they need to do first before they call agent to come and do the consultation. Itulah Zal, kadang diorang tak tahu Zal. Lain Diorang agent, lain main style. Sebab when they receive that HIV kan, that HIV is small low amount lah. Yeah. When we see dia punya contribution of CPF dia cakap dah tak tally. Based on the combined CPF punya contribution, dia punya loan supposed to be this much. Tetapi dia punya HIV is lesser. There must be something wrong. So we discuss, we say okay, we cancel that the existing punya HIV. Then Faizal submit again 2 days or 3 days later, betul apa yang kita forecasted, dia punya HIV punya loan is this much and come out is this much. Habis agent tu pula yang lain dia pergi cakap begitu BNB. That's why dia nak kena faham like setiap agent ada dia punya capability capabilities yang dorang ada dorang skill yang orang boleh bukan bantu MP tak boleh buat apa-apa, tapi simple aja. When you go to the MP, MP will write for you, then MP will refer to HDB will refer back to you back. Diorang tak boleh buat apa-apa, you see. So what you can do is just amend back your HIV, then see what happens lah. Macam tadi juga kita ada consultation daripada 5 bilik, tapi dia tak tahu whether dia nak pergi beli 5 bilik atau to stay put. But for us, when we consult we did the consultation, we advise them, we say that doesn't matter, we do your calculations and we do your financial plans or everything. And Faizal managed to do the HIV as well, submission belum tahu lagi nak jual nak beli tapi kita buatkan untuk diorang juga dulu. Then for them, then we tell them, okay, once you know that how much is your budget, berapa kalau you jual dapat berapa, then you make a discussions among both of you, husband and wife, then let us know. Kalau if you still want to proceed to sell your house, then we just take a photos and advertise your house lah. That's why product talk ni very important. Important lah. Dengar weh. Saya tak dengar. Marah. Orang tak dengar product talk. Ada kita ada soalan lah sebenarnya untuk tuju kepada Wan Enzal. Okay, teruskan Ashraf. Kiriman daripada Ali Justru lama. Kotik. Salam TCF. Waalaikumsalam justru. Okay, so yang atas cepat dia kata dia ada discussion dengan parents dia about kita punya previous episode lah about the sexology semua. So benda tu pun dah lepas, so aku tak payah baca lipat. Thank you. Question for Wan Enzal and you guys. How or what rule did you guys follow to have some saving with your partner prior to buying a house? Sekian, thank you for reading this and all the best for the future folks. Nice. Thank you Ali Justru. Teruskan Wan Enzal. Ya, silakan. Macam mana planning dia untuk contohlah macam dia kata saving with your partner prior to buying a HDB lah. Macam mana tu plan dia? Okay, for me the saving in terms of monetary is you have to save right the first time when you decide to buy a house together, because there are certain amount of money that you have to pay. Even though you are talking about BTO ataupun resale, there's a certain amount of money you need to pay. Macam BTO, you need to pay the $2,000, okay, for the registrations. Perhaps kalau kau punya CPF is quite high ataupun strong enough, can pay by stamp duty, then that's good. Kalau lah kau punya CPF is not much, then you have tak sufficient to pay your stamp duty, then you have to pay in cash. Okay. Then about resale also the same. Resale also there are few multiple calculations atau progressive calculations that you have to consider. For example, kalau you nak beli rumah resale also, the deposit and exercise fee as we mentioned is from $1,000 to $5,000. Of course, it depends also your agents manage to negotiate for you to get a lesser amount lah. Tapi itu pun tetap duit juga. You have to save about that. The rest are particularly macam your valuation, your caveat fees, all everything. So minimal tu berapa ratus saja, 200 lebih, 100 lebih. Okay, tetapi tetap juga nak kena saving apa? Yeah, of course. Then the lastly, kalau you go for resale flat,
then you have to pay the commissions or the agents like us lah. Yalah. So kalau if you know that you have a plan macam you couple you cakap okay you want to get married ataupun you are in a fiancé states, then save lah. One person let's say per person you save 250 or 500 together. Per month 500 pun boleh. Yes, for 1 year it's already 6,000 already. What it can cover the deposit and it can cover part of the commissions, You're right, this sir. kind of thing. But about the renovation pula, then it depends also whether That one another part. Yes. Certain people when they have the money they can pay lump sum lah. Yes. But not some of them will take loan or whatever not lah. So 6 months before you decide to buy your house, then you at least 6 months before you decide to buy a resale flat, then you able to save the money. Tak boleh cakap macam gini Kau nak start kahwin terus start main toto lah. Boleh Li. Ini semua individual actually. Ya deal. Kalau tak pun boleh main snowman aja. Snowman lah. Snowman, Ya, dulu gua main snowman saya nak kahwin. Oh serius Serius. Snowman Melayu punya sial. Melayu punya trust Snowman, fund. yeah. Asal dia panggil snowman jap? Ha? Asal dia panggil snowman? Pasal dulu Man pergi main snow. Dia actually nama dia Snowman apa? Dia sebenarnya nak snowball. Snowball. Tapi Tapi betul lah. Snowball. Apa yang Wan dah cakap tadi, aku rasa semua pun will feel the safe same tu lah. Of course. Aku rasa communication pun is the key lah. Okay. Of course. Kita Common Force really truly appreciate Wan Enzal yang selalu sentiasa ada kat belakang kita. Nice. And also support kerana ada Wan Enzal yang adalah ni podcast. Alhamdulillah. Kita masih boleh lakukan apa yang terbaik untuk kita dan juga para pendengar semualah. Terima kasih banyak-banyak. So don't forget to support Wan Enzal. Recommend kepada kawan-kawan, you know, for whoever yang nak jual dan beli rumah, recommend kepada sesiapa saja yang perlukan ejen lah. Teruskan deal. Ideal jangan Batuk, sedih. Biarlah sedih. Yang main handphone deal. Tapi jangan kasih gua trip. Dia boleh trip. Sekarang dia tengah body competition, boleh trip anytime. Tapi tapi sebelum tu aku nak tapi sebelum tu nak cakap aku nak cakap yang kita appreciate sangat with all the support yang telah korang of berikan course. selama 5 tahun. Thank you, man. For everyone yang datang kita punya shows, yang Thank datang kita punya every event, select fair, beli baju, tak kisahlah online offline, every event korang datang support. Kita tahu siapa yang selalu ada. Yeah, we know your Kita tahu- faces, man. Kita tahu nama-nama korang, kita tak lupa. Yes. Tapi aku cepat lupa dia. Aku cepat lupa. Tak, mungkin ingat. Mungkin ingat yes. So kita kenal korang tak payah risau. Pasal we appreciate each and every one of you. And tapi yang penting korang nak, kalau korang pun appreciate kita, korang pun kena appreciate Wan Enzal. Betul. Kerana selama 5 tahun diorang dah bersama dengan kita, sama-sama kita naik, sama-sama kita bersama untuk mencapai kejayaan setinggi langit. Oh setinggi langit baik. Setinggi langit. Dan sekiranya kalau anda Sabar. Oh belum. Okey. Baik. Tengok kamera. Nanti aku zoom. Apa? Tengok kamera. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh follow Wan Enzal Ya. di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah, tak nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan Enzal, WhatsApp atau di Amerika sekarang juga. Nak jual. Nak beli. Kita settle.